sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada dalam Pak Sakim.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Wah, kalau nggak ada di lemah nih, Apul. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu malu nih.
Namun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling kakutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nang bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayaknya bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kau. Kayaknya lu urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayaknya urusan Bang. Lugra ide dange sareng sinam
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
bantuara untuk karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngamang ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung netulungin doane pasti luang
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Santiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ya kone ama bebai sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih Santiange cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ya kone ama bebai sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu merob
Melahang malu melajah Bangsa kentawan pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak kudu Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Antu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budungan Pakyane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawan bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melahan mandra belikat bicara Rangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melahan mandra belikat bicara Rangsingkan di pesu berduga Segenap nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Pangtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budungan Pakyane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung setre Ngundang sekala niskala Melahan mandra belikat bicara Rangsingkan di pesu berduga
sekale melahan mandra pelikat jarang singkan di pesubodogan. Dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lo ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani geri kulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani geri ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan dumadaknya ekonomi nebuin normal lan ke
salon ulang buin perawatan. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mulai do ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya
sing sadaran dua titipan. Mani meme mati sing kalma bakal warisan. Mani meme mati dua bakal batu nisan. Mani meme mati dua kompor nemragatan. Nyerengin pemargi, ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampahang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahi majan, katibane mangkin ring tatujonan. Kebata rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta lan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentene lumpuh lan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan, Wentana ale bagat masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, manda ipon sami memanggil rahayu. Kebata rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, kan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta lan nyidang nyingakin, seurip
punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mandheipun sami memanggil rahayu. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Loh, kapain malu ketemu lo? Apa buen macumbu rayu? Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo wang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan, bekejang undang,
RT undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, pekerjaan undang, degen undang mantan. Tugas bidan tiang gegelan, sujati sangat tresnain tiang. Nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine, ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna. Nadi jani dadi ampahan, sakit hatin beline ipidan, tresnan beline kapening adi, sejati tua pelarian, ulian beli tu dayang, besikan tresnan nene malu, tresnane harapan. Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli. Jani sapi buenlah sayang beli, kerasetan si keadi ngampurang dewek beli, nyakitin adi. Dadi ampahan, sakit hatin beline ipidan, tresnan beline kapening adi, sejati tua pelarian, ulian beli tu dayang, besikan tresnan nene malu, tresnane harapan. Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli. Jani sapi buenlah sayang beli, kerasetan si keadi ngampurang dewek beli, nyakitin adi.
Udang tusing si malu ngoraheng seton dan blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan terus kane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong Gaston lega sing lega tresnane jani tandem Apang tu sing adi angpakan Tutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik Kuliang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerong sing lega tresnane jani tandem Apang tu sing adi angpakan Tutin subah kena ramah Muliang kasta iraga jani tu sing jodoh Reraman adi sing rela adi nyerong Gaston lega sing lega tresnane jani tandem Apang tu sing adi angpakan Tutin subah kena ramah Ulun padu kaya Koi manam semahi Moga si domangku Lap kaya lampah itu Aksamo
Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejatine tolik muda beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit. Kuno belok ke walau serado lambat lah mungkin suwe cekawan mengkiunang kita menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul bukit. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejatine tolik muka beratene jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit.